مظلومه ناوی و اثری اوقات محمد ندیم قولان بازی جلال استانبول اوی نویسیه امیوا بین زمان بخونیم. هی هوار گلی جهان اون شما دنگ ناکن 2 milyar Müslüman denge xunakın لغزدا زاروکان جنان خلاص ناکن هی هوار İnsan sala 2000 و بشارانه ولات مخیرتی تنمانه غزیدا زاروکان جنان بچرمانه هی هوار هی هوار ایدی بس سری خوراکن نبی صلاحتین ایوب کردی لبابکن غزیدا زاروکان و جنان خلاص بکن هی هوار هی هوار دل من دشوت وكنار ای جهان چماهون سری خراناکن غازیدا زاروکان و جنا مظلوما خلاص ناکن ای هوار ای هوار سجار هوار محمد ندیم قولان راجی سلامی خدشینیم روز باش صباح بخير تماشاوان نجام بخيراتم بين اكران TRT كردية داوية هفته دست بيكر هلبت امير ودي سر مجارن هيجا باخون مل سر مجارن گرنگ باخون سيداين هيجا نویسکار هيجا استوديو يا مهنه دست بيكر دجي وكي ميوان ما قصده که باش و خوش گوت جس درباره غذای دو گوتم سپاس کن ملاوی آوا وكي هر تمند کانش میره پیام خو بشین 0506 606 567 5362 benim reundikarım peyami hojmire bişenin persekom be perse undikarım be persen ama iro bahsa fıtre zekat u her uha infak ama bahsa vanye kabıkın çavam bidin ke like dike ve like na ke ve melser ve bisekin u taybeti me bahsa alikariye bikin alikariye
çima me dikhêne hevdû dema malîkariye dikin em çi hîs dikin divê malîkariya kê bikin mazlûman bikin em çawa bikin me yek li ser van bisekinin û jî dikarin peyamê xwe ji min bişînin ve demê kerem bikin em dest pê bikin ez bêjim Sayım Erten tu bi xêratî serçava hatî Mahmud Tahir Ensaroğlu gelek spas destê we sawê mala ava Kasım Hundaroğulları qasîde bêje me tu bi xêratî mamosta serçava hatî Hûn çawan baş e sağ ol خودش برازی بس sağ ol em gelek spas dikin ji bo got ve qasdeke xweş me re got mala ava slavê we hebûn kerem bikin û dikarin bişînin Selavim hinekî pirin em Aşira Celaliyanın gelek nîvî bêjin nîvê dî bêlin em Avukat paşê Mehmet baxin Nedim Kolan Bazide Ağrı Celali Abdullah Yaman Ağrı Diyadine Aşira Pınaşya Nuri Tekin Kürdi Meletiye Edeni Kadirli Aşira Celaliya Komiser Avukat Şükrü Kaya Meletiye Kürdi Pütürgi Binbaşı Aşira Canbegra Abdullah Bayık Emniyet Müdürü Kürdi Ruhay Hilvani Rusipiye Aşira Süleymaniya Hacı Aksoy Yozgat Gürki Kürdi Berkuti Aşireti Polis Hacı Tayyip Kösevolevani Rusipiye Aşira Koseya Medeni Can Katar Juvani Kazım Sağan İstanbul Aşira Celaliya Karkeri Fabrikatör Muzaffer Van Celali Ağrı Patnosi Rusipiye Celaliya Abdülhadi Özmugan Siyasetmedar Aşira Bruka Rahmi Akbuş İstanbul Rusipiye Aşira Bruka Muşe Bulanıkı Apemne Hacı Abdülbaki Günde Pirani Kore Apemin Abdülbaki Abdullah Buhur Celali İstanbul'e kuyumcu askeri zavimin Almanya'yı Mehmet Akoyun Kerim Akoyun Rusipiye Aşira Celaliya Apemin Mehmet Rahim Konyar Rusipiye Aşira Celaliya Burhan Miran Fabrikatör Ezirgani İstanbul'e Vahap Avkar Fabrikatör Ezirgani İstanbul'e Cimşit Tülüm Taş Zavimini Bazide Rusipiye Aşira Celaliya Mehmet Hacı Hüseyin Bazide Rusipiye Celaliya Hacı Sidik Rusipiye Celaliya Mela Ali Esenboğa Zavimin Rusipiye Celaliya Alaaddin Narman Erzurumi Kara Çobanı Rusipiye Aşira Komka Ada Pazarı Hendeki Apemin Hacı Sebri Düje Apemin Mehmet Ali Buğur Selam Ziyaretişin Ahmet Baş Samsuni Vezir Küpriye Komiser Mehmet Salih Kolan Bazide Celali Aşira Sonra Zahir Zasan Günde Tahlika Aşira Sonra Veysi Dengbeş Hünermende Dengbeş Eki Permezine Evci Apemin Selam Yetişinim Hacı Ahmet Karahan Güven Lokantası Ağrı Bazide Rusipiye Celaliye Aşira Hasesora Ez tamamı cihanı sılav dikim tamamı ve meha müşerref ez gişta selama xidişinim günde tahılka Aşira Sonra Kurapi minne selamı xidişinim Mustafa Öztürk Kurapi min Kore İsmail Ağa Aşira Sonra ez bana gişta selam dikim Şerafettin Öztürk İstanbul'e Seroki Federasyona Ağrı'yı ez gişta sılav berez dikim ez xuş Rusipiye Celaliyame ez gişta selam dikim سپاس کم ادی پیوا وقتی هم نما پی بدینه و همه خلاص کرد ام بسیم مگونی بی بجیم ولی مگش گوتی برا خلاص باش ساعتا و خوش مالا و ممتلی ارسلان سیدا ما مستد قیرات سرچاواتی خیر خدا رو به خودش راضی به ونچاونم باشه الحمدلله خودش پشتی لیسته قاسم بک ادی پیچه کی دوب دریج بو امی ودنا برنامه دم بستینم پیامی ورن جوقا مالا و می ایرو بورل سر زکات فطره و هر حال سر مجارین دی جمی بسکنن İnşallah mücareke hoş emi derbas bikin. Sefa Sami evci hem neviskare hem em bejin televizyon gerene hem rozname gerem tkarin hemiya bejin bu khairatın serçavaati. İnşallah başın mamuste. Teşekkür ederim. Rahman Fadil Miriyo ve umjran inşallah. Evet tabii inşallah. Spas dikim mamuste malava. Bu destura zeb mamuste xodest bebikim. Lewra magot ali kari çiz xwazim em bahsay bikin. Tabii bu neviskarin rozname gerin yani her varide gelek işte hejava kirin az dina bernameyi de gelek باسا پرتوکه و جامعه بکنه دست به که دست بازم مجموعه باسا پناسه عالی کاریه بکن عالی کاری چیه و دما عالی کاریت کنم چیست بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم tabi seri programda seri soda menavun Ramazan meha Ramazan ya İslami barek ve xwade inşallah vi meha Ramazan bxe sebebi xeyri xoşi eva Filistin'e eva Gazze ev zulma kutte kirini xwade inşallah bize sondiş bize xlas vini İslam dünyası inşallah xoşi huzur rahati xwade bxelnesi azvarım je qaside Qasım Bekşi derbar Filistin'de Fransa gelip xoşi kot Ali Kaliye liur ve ji her deri baştır benim sanırım. Böyle aynı olsa gere olsa edebi hanım meha Ramazan özellikle meha fedakariye meha kumerif daha zedel nefsa xube ve hakim ev mehe
در رمضان دا که خیر و خیرات مرفت که خدمت که مرفت که گره مرفت دهوی مه دا ده زیده که طبی اول نای این معنی که مرفت همه چه که خواهد مه رمضان دا که و بیله دوی مه دا که ساله او 11 مه ماهش گره مرفت پوجری دور نده طبی که او 11 مه گره هر رو مرفت خیر و خیرات و صدقه و زکات فطر خود چه بده اما فطر گینی که مه رمضان دا تیداینی اما رمضان دا مرف به هر حال خود به هر احوال خود گرش بوی ریا خودش بوی رضا خودش بوی دین اسلامی ده دقت حال حرکت خوب که ده دقت که خوب که خدمت خوشی مرف گره به سبب خدمت خوشی اول پکی رمضان دا چد و صدقه فطر زکات رمضان دا ده زیاده داینی صدقه الکیت فطر الکیت زکات الکیت می ده آخر پروگرام میده وانا دست بکنه می خبر داین وان بکن مثلا مهر رمضان دا وان yardım کتی کرنے جوان احتیاج صاحبی را کتی کرنی د توپلم دا فقیری نخوشی کیم دوید و سبب کیم وی daha وان احتیاج صاحبی آن غریبان آن فقیرا به دل آن خوشت و کو دل آن خوش و دل رب العالمش بی خوشت و جوش بتنه گرد مهر رمضان دا چد و به گرم مرف ده زیده خدمت خوشی که به سبب خدمت خوشی یکشی اوان نایوی معنی همه مرف دا ده پانوت یعنی تشتکی دای ابوی خلاص نوه گرم به حال حرکت خوشی به örnek به حال حرکت خوشی مهر لایک مهر رمضانی و راسته یعنی دمام لیدنیرن دما آلیکاری جبو انسان نچار ام بیجن روشا نباش دبارا خون کارم بکن جش کسی نو سرم بکن آلیکاری تنین آلی آبوری دمام لیدنیرن به وی رنگی لی دمات کاری کت آلی انسانی که بکی افجی آلیکاری نمسا ما مستوى آلی مانوی جیم کارم بحثاوی جی بکنمسا اینو سم یعنی مهر رمضان دا ساجه کو مرف کر گوهن کات ساج گوب چند تا پیشتا ev xlasına ve çünkü meha ku merve ev ki yardımlaşma ve merve destek bir de hevdi ki zamanı vakti ve mekana vitne merve çat ev fuj merve ravun nesip çvakt bu ferselam ev ve bu gere mev ki merve gere çıp ki mesela ye insanı ku malvan xarab ve imkana vitne ve merve malvan onarmış ki jwana ve destek ev arzewan xarabiyan çeve çıp ki ye kod malvan da xaniyan hem bejin belki celle ki tane kol ardı xuraxe belki nivine ki tane ser razı merjvan ihtiyacın gidermiş ki öğrenci hanın televizyonun hanın fakirin kitabı defterin tabi elhamdülillah hamş xadera devletime anhat ve destek ve ihtiyacına evkna ki nahile disaj insanı usap ko heve geri merjvan rabbe ve destek jvan rabbe ve yardımcı mesela avajver çen roydun ka meha Ramazan xlas ve ayet peşame. Tamam fakir dev doğru merv gariban dev doğru merv gere mev araştırmış ki ye an fakir wan zar wan malivan wan ku ihtiyacı wan çehve çekana aydi ev ihtiyacı wan aydi çehve merv jwan rab tamam ki ve sebebi xlasfini orta derxe. Hanek insan hene مال خورا کج بو ایوار چون مال خو نان کی به هر مال خوش بله پروید جوان داتنه گرم و انسان برورا وان incitmiş ne ki hatta des merfti merv وان ناف toplumu daji evt ne ki kalbi an neşkine merv jwan ra ve destek xarna wan nane wan avay wan jwan ra ve destek ki tek bardak av bile ku merv de desteği ki bu avay bakay ev bile xeyrawi permezne بله راستش خواهد دید به دست راست دا دست چپه بلانه زنم به یعنی وقت گفت به انسان اجی رنجی دنک نفسه یعنی مزن من دوام گفتنه خیره کتت کی گرک کس نبینه مره بدزیب که یکشی کتت دی دوام نید دست راست کت ده گرت دست چپی و خیری نبینه حاجی نبینه لی بله مخابن ده یا محمد ام هر چیز کنه مدیا جواکی ده مساوی که بکن از بیرون خودم سیدای خوشی سیدا ام بحث زکات و فطره و علیکاری ام کر وکی مامسته مجبت ماه رمضان انسان بهتر خیر و برکت اتخوازن ده مهده بکن ده فده او بهتر انسان بهتر و معنویات هیست که بدم ام بیشتر زکات چیه و لکه که بهمش خو بحث وام بکن دست بکه ده زکات چیه مامسته ده بحث زکات اتکنیم چاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بري سريدة السلافي خوش تماشوان حمار دشينم خود تعالى رجاء ما وتفد قبول بك آمين إن شاء الله كيكي قاسم سر فلسطيني سر غازي قصيدة خواند خود جي راضي به
او مسلمانه برایم ای ورجی خود تعالی یاردمجی وابه آلیکاری وابه روکی بری انشالله جوی ظلمی خلاص بن او جی بشیار بنا مسلمان آده خود تعالی شعور و فراست رود مسلمانی دنیای همه و او جی جوی اثارت جوی ظلمی خلاص بن انشالله وگو زکات چیه؟ زکات دین مده معنا زیده بونه معنا پاقجی معنا برکتی آنا وقتی که مرو حیوان شرجه دکه شوا او خویناوی پیس داره و ای پاقش گوشت مینه ام دخن مال جو سایه مال جی وقتی زکات ده واجب بو مرو زکاتاوی درنه خواهی حیوانا گوته تا خوینه او گوش خواری چونکی زکات حقی فقیر آیه که زکات مارکی ده واجب بو گره مروی زکات درخینه دور تیده معامله بکه به حقی انسان وقتی مرو معامله بکه بکه حقی وان و چاقی ایجا گرک امجوا حلالی بخوازن جبروی هاوی ölçüye zekatı ev 8 gram zer و 18 miskal. وقتی گو سرمایه شخصی که هبه اجوره ده فقهه ده دبی نصاب بگه حدی نصابه لوی انسانی زکات واجب دبه و زکاتا خود درخینه ده آیتا سورة بقرة جسدی چلی یکی دیدی نه سما مستا بزی ورین پرا چلی یکی سری ده دونیه ام بسروي جيب ساكن ان شاء الله ام بس اقول لي ابكن وسر زيرا ما دست بكر مثلا زيرا قال لك يا زير نصاب مختاره قوم قوت 8 غرام و18 مسقال وقتها هب اجازه زكاه ده واجب ده يعني كم يوي به زكاه لي واجب نابه بروي هاي حدين نصابي قوت سورة بقرة آيات 107 ده وتعالى جل جلاله امر ما مسلمان دکه دبی لمیجا خو راست بکن زکاتا خو بدن پیش خو و چی شاندی او جواره کاره گرم پیش خو بشینن ام لمیج دکن لگور آیتی لمیجا خو راست ناکن ام شاش دکن چتی گل در و نای بیرامه ناو میجه تی بیرامه گلک جارا جم شاش کم دبی ما چند رکات کردن سما سببی ویجی از بی اوه قناعتام ما مستجی کداری دکه او جیزانه انسان وقتی تشتی دل میجه ده دخینه آیت به دعا به تکبیر به تسبیح به معنا و زانه به جبیر ناکه که معنی زانه به سر میجه ده دوی معنی تفکر بکه راسته و به حمد خدا را او خدای گوره به عالمایی و وقتی مشغول ببه تشتی ده نایم بیراوی راست جبرگو معنی نزانن وجد دکان خود گرن لکار خود گرن به ملاکی رو که جانا مثال ناجیبی نجبود عقلی انسان ده بمینه ملاکی رو که لمیش تکر پیشیا جماعت خوشاش کری غلط کری لمیش 4 رکعت بوی 3 رکعت کری و اتحیات رنشتی سلام دایی دبی گوتی جماعت خودی زانه ما غلطی کر انا گوتی نا سیدا ما تمام کر به یکی گوتی ولا سیدا مرکات کم کر گوتی تشکو زانه ولو قناعتات تام رو دنه تدبی مرکات کی کم کری گوتی ولا 4 دکانه من اساسیه گری اما 4 از این نچومه مسلاف داز بنی یک مایه جبروی یعنی لمیج به زکات به خدا تعالی شوا امر کرده گره بوی هاویم بدن يعني بيجي يوصل نلقور قرالا دتنا وسام قور جدار وما حس تشوا حس كريا جدي وبابي خوك بيجي عرف عادتي يعني نفس ديو باجي نماي تشوا الحساب متى هنا كيجي بس ما رمضان دكفيه جامي شفاعة ولي ددوا تجذب تراويح حجي نامينه رو فرق دبه رو فرق دبه تنار انا جامعه مزن سري كاني جيلان پنار شفاعة ولي 5-6 صفحه بون والقاتجر جنجي او قاسبون والإير أزهاتم
ما تراویح کردن صف و نیو و زلام بو جن جی قیس بونو زانم او جی خودی زانه او قیس مانه کاری جناب چکی زیره هم ما دیگه مستم چه بکن عبادت gerek devamlı be. راست Ne mağara mezani tanıyıbı, ne teravih tanıyıbı. İcal hesabim be çavabı am bedeyir o mezide xwari. Azam teravih abi biraz befarkinem. اجدلام به هر هناك بمشين تدي رمضان دم بهم تراويح بله. وبكم بتشكي خوارنا خو بصرفين خبر اوي Halbuki be valla sünneta Peygamber aleyhissalatu vesselam az her sünneti ihya bikim. Her gavrago davi jer khire. Her daqago camiye de derbaz diki jer khire. Amten camiye cam be ama kengi malla khalas ki واز در كمارم دكانا خو ازهرم ايشي خو ازهرم مالا خو ازهرم استراحات بكم لجيكي مخالد بالمؤمن في المسجد كالسمك في البحر تبي مؤمن المسجد الجامعة ده وقت ماسيد بحري ده ماسيد خاص بحري دركه ساعتها دركه ويبمر والمنافق في المسجد شخص منافق بالمسجد الجامعة ده كالطير في القفص وقت طير القفص ده دخوازها ما برف روجيجي هكذا ويبمينا وقت فطاري ضد قدمينا درزو مالا بخينو هو ملاد الله اكبر ام دستيت كن او ماوس قي ساعات ماي تو انا ذاتا بخينه ضد ماي يا دقائق ماي روكن جامعه مركزيه ازان ورته هوندن على تريك تنبواز بني جريان شو احيانا مساج هفر هافيت مرد ودا مركزي وقت ازار درباس بو قيامات راكرن ازان نهات خوندن ازان على تريك تنب مركزي ناشغل جبروي هاوي جرب صبري به مو دواملي به عبادت به چه به مرا هم صبرلي به وهم دواملي به حديثة پیغمبر عليه السلام بأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عملي هر يوم لجب خدي تعالى مقبولة خدي جي حسدك دواملي به چقا هندك بجي برا هندك به أما برا دواملي به جبروي هاوي مقوان ميجاخو الراس بكن شنو خدي تعالى أمريكي وتيل ميجاخو الراس بكن زكاتاخا بحقيوي بدن زكاة يجي وقتها من ذل يجام بمنات أو إنسان وقتها ما ببين جمال حرماتنا ك أتينم سرخوش بو كس عاجز نبا لا ميناك ودنا بله. جبا كده برزي دهنش خواه بله وقتها جو أمي ببين حرمات جمالنا كسال يدد بمنات ديس بي وقتها زكاتي ده سالة كدي أزي ندمته ناس لما مسا يتناج بو خدي داي جبوش ترى حرمات بيكر انت داي أو يجي بسكريكك مزنه راسته جا خدي تعالى زكاة مال ميجي ما روجي ما همي بقارن يجبو خو إن شاء الله بله خاطر حقيقي قبول شو أم ينابدني إن شاء الله بله امی بحث هرگلی اب کن ما مستویم پچک بینا خبردن از پرسه که ما مستوی خبر کن پاشه جم قصیده که جو گهداری کن إن دبی شاء الله ما بیست دنگه واجی کلی که خوشه عزیز ور امش عزیز. دنگه واجی سلام. گهداری بکن پشتی قاسم بکا ام بنیرن قصیده اوام گهداری بکنی باش چه إن بی شاء الله و ما مستدم عملی دنیر مثلا ما مستوی ما بحثات اشته گلی که خوش کرن گفت ام پچک شخصی ده فکر نیدی یا جم هنر کی لگوری خوا عیار دکن مثلا بری دناو عشیران ده دناو گندا ده ملی دنیری insana brastiş dil arı heft kirin behevre şivdanin ftar danin duxarin le îro em lê dinerin em her tiştî ji xwe re ser sifrê me pir tijine û em tenê medyaya civakî de parve dikin yani em nizanin cîranê me çi dixwe pêxember gotiye sallallahu aleyhi ve sellem cîranê we birçî bê û têr nerazin wisa îro heya me jê tune ye jiyana modern piçekî em kirine ku şexsiyen bifikirin wisa yani li ser vê ne çi bêş حدیثه کی حضرت پیغمبر هد و وقت شوربا خو چید کی هنگ آوا زیده بخی دیو دور خل جنار خل قومشی خو مزه کی احتیاج آن کر اول بدوان بلایوام کی احتیاج آن karşılamış ki başı yemeğe tışkora yok ki yürü tam bir tersiye em şkora çید kن tatın ser sıfıra xo rutinil doğru bol doxan pişti yok ki bermem maye ku dilim ne xas başım tezar adın cinar xo egi hala ميزاكن ده هو احتياج ساوي هذا بدل ما كنت انا بجم دغرم داوين شوبي قرني نوي aynı usay mukhabil yani وقت ام دبيج بو كنا تشوبي ام بدن جيران يعني ام بدله ki baş و niyete ka baş nadın ne بريز örnek بدم mesela müsaade ve heve navi bisi mesela çoraşi Seyyide Merahya Kaddesallahu sırrı alem ki evliya ki mezne
خدا انشالله مبر دایان خیر آمین دوی ناوی مالیوی روزته شراد گوزدیزی دچل گوکسی نحیا گوکسی فقیری هیویه دنما tam بر چیونه او که memleket خارن تنه بو yani insan var hebu رو حتی تی سر روی بنانی کتسی داره خود کر دچج memleketi göksü yani şu nahya göksü qası ser devu genim dine mala xo devi ku eva millet hatun çün ihtiyacı falan ve bexarım be neçin sıfır neçin mala xo hal istirahat de eva gandiki tel deri yutxe malyavi dakazeze çederi vetke ve dayد ve xarna metne zar mecber çin adamran hali me perişani malyavi degre wistet devu genim gıdegre devam de çemala handar mali ali mali sayde merah yapırs ki de ki uçu de hal mesela te çakır ve mu genim ev haber avul heşt ve yok de da ev nevanti milleti ter ev pişkuri hene halke ev ki kan ev jer veje sayde merah yapırs şey de veje ve vya meda kam ev ne ki hadi ev rızkı mep şekle bişine sayde merah yapıskne de zede elhamdülillah te xoş kırtat ku te ne da ewnand qirqa medan netçu işi Rabbi alemi aynı ve royda ev qasib da disaje jigin ka xwadij txanesib tişne ku merev jboy rıza xwade da ne jboy rıza xwade des merev da çev ku merev da gerim ev çekmiş ne ana beri ver bu ana jem des xtxin ceva xwe des mev ya akrept ece em mezedkin peri mezna peri küçük demir kijane emuyden halbuki peri küçük nave yani hadise Hazreti Resulullah heyet ve ye sadaka khira en mezne ve angori duruma khoy daye yakbaş eve haneki on hene zenginen fena karunen mal mülki on para arda arze on para holdingin veya şirketi mezenen had deste van naçe ku fakire ki yani öğrenci ki talebi ki meheki yani sale ki ev kan mesrefan karşılamışkın ama beri ver ne bu? İnsanı beri çavun, insanı beri aşırı mezun, ağay mezun, şev evliya alimi uçayı dönemi. Yani destan ko yek bahata deri marwan, çehe bu çetene bu da. Xwedê xist nesî. Festivala Venet gerandir tamam. İsal wer neviye, eva ja vid dönema dawiye, merim mezet ki em je fakira, je ew ku vedgerin em ve şirim em de navda jmerabe em nedin wan. Halbuki tam tersine çıka desti mefre ve çıka em bidin, çıka ihtiyacını karşılamışken Xwedê ju şüphetine. خواهد دقت سیقات سر مفته و دبارینه یا önemli. Te qasibi de xwedê wal qasibi ke cevde. Yani inan ki daqat seyqat xwedê ser mevde werdgerne tine yani jmera bi şeklekin ka dixen nesip tine. Ama insanın ha vallahi ne per evkfine yani ne tersa xwedê ma ne evka xwedê ma ruh hesabı düşünmüş navan. Gerçekten ruh hesabı düşünmüş navan. Yani avul düşünmüş zigi xwedven. Hale xwe düşünmüştü ve mala xwe düşünmüştü. Erim merim mala xwe düşünmüştü ve hale xwe düşünmüştü ama xwedê ew dayette para wan fakirî dev dorê te wan ihtiyacı sahibi para wan dede. Geri mer awul para wan bide başî mer vegera ser mala xwe. Yani de em piçekî yani edil derdora xwe jî bifikirine sen şahsî awul cinar xwe berse de sozek Türka heye dvejin ki ev alma komşu yani mal ne kare komşu xwe cinar bikir. Evet cinan bikir. Era awul geril cinar xwe meyzekil cinar xwe bikir yani qalbi wan dili wan bikir ku xwedê jî قلبي اون جان بك خديجه المرف اوفي رضا بالقرش مرف تشيري يعني ان شاء الله تعالى ما بكي جوان انسان قسمت بك نصيب بك ام بيجن به ماما است سيده مهمت علي ارسلان ام جوي قصيده که گذاری بك دبي ان شاء الله ما قوم ودا اخافتن ام بهلنكم بيچك بينا خبر رمضان روجيه ها رمضاني تنجيم درنا evet ها رمضاني ام دبين مها عفوي مها توبي هم يجبيجن توبة دارم يا كبر قصدي كبر خوش ما مستكرم بك ان شاء الله محمد الأمين شفيع
شفیع غیر بیتونه توبه دارم توبه دارم توبه دارم توبه دارم یا رسول پشیمانیم پشیمانیم یا شفیع الله مدام خدایی توبه دارم توبه دارم توبه دارم توبه دارم یا رسول پشیمانیم پشیمانیم یا شفیع الله مدام صبرناكيم وزن عردا خلصنا من كل دردا قالك ونهل من بيدا توبة دارم توبة دارم توبة دارم توبة دارم يا رسول پشیمانیم پشیمانیم یا شفیع الله مدام بجم چن بجم جحبات زمست جم استغفر الله دبجم توبه دارم توبه دارم توبه دارم توبه دارم یا رسول پشیمانیم پشیمانیم یا شفیع الله مدام ایشالا خود توبه من قبول بکن بیجه چند پیام هاتنه سخوازم آنجی بخوینم تابی پرشیتن دنابر دیده پرساج جو پرسم سیدا لورا دربار زکات ده گله که پرستین جبروی که ج اورفای مهمت تونجا جمر شاندی جرحای گوتی صباح بخیر شتره جمیوانی تره رمضان و ما بخیر به هدی دقده ایشالا خود ما بگین سالا که دیدی سا قسمت بکن مسابجن دبیت تکارج ما مستیمه بپرسه دایکا من هفته سالیه جبر نخوشی آگوات رجی نکاری روژی بگیره کفاره تابه دوی چاوا بدن و بدنکی خدای شفا بکی ایشالله دایکاوی و همین نخوشه خدای یاردم جواب علی کاری وابه کسی نکاره به روژی بگیره کفارت وی بده فدیه دبیجن بعربی جره فدیه وی فتراک رمضانی ای سال دیانت اشتری باشخانلایی 130 ورقه مینیموم یعنی کم هندک او 130 ورقه زیاده تر مرو کاره بده چقدر زیاده بده؟ شتواره تو کار بهتر بده وقتی جوار امکانی هبه کار زیاده جی بده گوتی هم بدن که برا ندن قیزه خواه ندن لاوه خواه و ندن تورنه خواه ذاتن دیو با وزارو نکارم بدن هفدو هزاوه واها به فقیر به برا بدنه
بوكا وهب فقير ببرا بدني اما تورني خو زار ويخا ودي وباف قالك بيرك وانا نكارن نه زکاتی بدن هاف نه فتره نه فدیه پیش تا مسر بسکنه امیر بحثام بکن ان خود شاء الله تعالی شفا بکی ان شاء الله آمین ان شاء الله روش باش عزیز کان گوتیه فواد زنگی استانبول شاندیه سلاوت سر سراسر چاوا که کوچ اسلامی خوشتر دشینم هر برنامه ما دجی فواد زنگی جمر پیام دشینه گوتیه پرسه که من هي ما مست خواندنا قرآن آنجی ختماوی یاش بو مریا تشتكي وسهي أنتوني قوتي أف برس قالك جارتي برسين دي هكا من بكار من جارك دي برسي بدن ما مست خود تعالی مشخیر و برکت قرآنی که محروم نکی ان شاء الله آمین ان شاء الله پیغمبر علیه السلام دبی جه قرآن لیور خوندن رحمت لور نازل دبی يعني هنك جي دبي تفيدا ويتني مرون نخوينه تفيدا دق هيوان تفيدا نق هواجي لقور قناعته واد بيجم ام لقور قناعته ما علماء ما يبري فايدا الا دق هيجوان چونكي پیغمبر عليه السلام حديث شريف تا كرم كري دبي اقرأوا على موتاكم ياسين مريه خول سروا ياسين بخوينه demek fayda يعني فايدة داراشين هب قرآن چواتني دبر قبر كردر دهب قبر باهفن عليه الصلاة والسلام دبي وانا حردد عذاب دانا دور دارك شين تينه دكده پرچه كي دخبر سريور يكيب دخبر سريور دبي انا حردد رحمت دانا بسبب ذكري و اف داردك يعني فايدة ذكر و شينكاي هب قرآن محقق خيه مرو ختمه خوبك ام حبكي زيادة تشنا الخوات تاني دكن مثلا تجمد برسند بسيدة قرآن خلاص كري ختمام خلاص بيه أشبهلم إيفارا ليلة القدر ويتشبه به تشبه ناي ياز بينم رجاء عيدي ويتشبه به يا بشتي رمضان بتزرارة ويهي تنهي ذاتا وقت تدس بيدك خواندنا قرآني نيتا تزاني چي تجبوت شد خوينه خود يجبر تبي ترزانه راستا önemli olan kalbi. Ne Peygamber Aleyhisselam diyor innemel a'malu bin niyati. Amel gör niyetini. Niyete kalbi insan çibe nahu jibdaf bejim mecbu falan kas khodi و هو قيس خير تبدي zaten vakti dest bediki niyeta vi miriye vine sağı vine nahoşi vine dayndari vine edgam و keder adanj bu خلاص bin jwagam و kedere kha niyeta insan bu wanay khodi taala fayda her kesi gör veji جيرا دشينا خد تعالى مش بركة قرآن النروي دنيا محرمنا كي إن شاء الله آمين إن شاء الله بس تشكي جرينج هي البيغمبر عليه السلام دبي القرآن حجة لك أو عليك قرآن رجع قيامته ويشتر دليلتي بك ياد عليه تد ياد له تد يعني بباشي يعني بباشي وقت باشي دمك ما بي عمل كري والما شفاعت بك أو جل ما خدي دركذا وما نباشي كربه او جي ما تشا عمل كربل قوروي وشهادتي بز بياربي فيا مخاند دخز قولكي مجي ناقش كري وانتدي بلا بيلا قولو ناقش ماخش شي ذكرن ما بجي هري باشي ود دالقا جي بلنجي داد لقينن خدي تعرفك نسيبي ما وتماشوانا آمين إن شاء الله 1070 شوم حجي يكي عرب رونشتي بو نگه خود دريش كربو قرآن جي اولو داني وسر نگه خو ازباني دخاند و دگريه دخاند و دگريه قواد مگو یا سر میجه وقتی ما معنی زانی بنا الميجا ما نوی هاوی بنا خواندنا مجی وقتی ما فهم بکره به ام چید بیجن خودی چیز بد خوازه حقیقه ما معنی زانی بنا ایرو منی عملی خواه کید بکرانه يعني أزبار ما مستشاشيا كوم دقن يكشينا أبر تدي أم قرآن بعربي هات يعني إنسان أم حمجي بعربي تخوينن وقالك كشي معنوي مخابل أم نزانن يعني أيني تاني دخوينن وأم دار باستبن يعني جبوكو أم خيراوي بستيني طبعا كي خيراوي بركتاوي هي ليه أم السر معني ناس ساكنن أمشي نبرس كريكا كده نام جبا كده القرآن ذاتا معنية يعني أري پیغمبر عليه السلام قلت تدبي ألف لام ميم اشترى حرج بو حرف كده سنتين في ساندن أذناب ألف لام ميم حرفك ألف حرفك لام حرفك ميم حرفك حرج بو يكي ده حسنة اشترته أو حسنة لالي كام دينن أو ذاتا خدي وددمه فقط وقت أمانا ألف لام ميم زانبن الحمد لله زانبن
سمع الله لمن حمده الله أكبر قال لك إنسان مشك نزال معنى شيء سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى نزال معنى شيء جانا جماعة هرد باختيار مختيار ورن فاتحة خو داري بكن وراس بكن تبي سيدا ميجي مهورات كن جاج حنكات بيوندرن دولار أورو يذكرن ميجي وراد كن ولا فيها كم بويه دنيا فيها كم بويه إيه دويزي ناس دينن يكي تميز نو بد مجور ميجير دشغله هم ريا خديرة ما ناشغله معلوم عمري علم تني ابن حجر رحمة الله عليه حفظ صلاخان تشكي فهم نكر رابو السيدار وسيدات مساعدة بك زفقر مالي شما قوز تشكي جي فهم ناكر لو بمين كر ناكر قنازي هرم اتي هري جناوي داد برابو چو وقتی تل جی کی جد به ایوار تکوه هندره مغاراکی سبه راد به وقتی در که هر دنره او جور د باران وقتی آتی چلپکی بارانه لجیر عرض تحت قل کریه خود فکر دبه مسئله مجویجی حشکتره آوان نرم اف کور قل کریه از دیس وگرم علمی خوا شو وگری ابو مجتهد ابن حجر رحمت الله علیه برای هی عمری خواندن ایتنی برای کجی نزانه بس هر تشتی زانن هم تشکی نزانن تشتی هم پیزانن ایگو هم زانه بن عمل بکن او علمش مره خود تعالی عمل نصیبه ما بکی آمین انشالله داویا هین بونه تنینه و سما مستمسا بیجن جیلان پناریز باورم همشریه و پیامش مرشاندیه بیجی عبدالله فراج بله اوجی سیدایه فیدیه آنجی کفارات روژی امکار بدن کسی که تنه یا آنجی زکات افهم بدن کسی که تنه دبی یا نابی زکات و روژی فتره روژیه فتره مرو کاره بدیه کی اما زکات معلوم فتره هندك 130 ورقه تبدي يكي انجر احتياجي ببين يا نابين تدي جانا ما مستباكش بربيك برسي مثلا معبات ما كردام قالك بله اما بده زاروكن بله. 5 زاروكن حميان ددنا كسكي باكي بفيرنجي برسي بي يعني او كسي جو ددني اگر اقرباي وام بالنزيكي وابه مرو بدوي افضل ترى بر احتياجي بيديتم çünkü dua da جي مرو تم دبيچه رب اغفر لي ولوالدي مروش خور ودور دي خو باوي خور دعا دكي خواستنا چه برو بخوازه جن اي خوي نزيك اقرباي خوي نزيك زكاة مرو بد سنفه و خدي تعالى امر كر 8 سنفن مرو بد وا سنفانا يعني كان حب دهرما مد جيراني ما محلا ما مرو لوا بلا بك چتر وقتی تنبه شخصی که بيجي تكارب بديه وده شخص بنجي ده بنجي تكارب بديه نفس كريه كريه ما مستشان همي سلاف واجيرة بس بيرو قدام ما بتشك ودا سكناندن ملت ما تشان سيدا حقي وعلالك زاني مجاري المسا جبو ملت ما قالكي جرينجن وبراستي جي هر تم بحث جي دكن برنامج عند تلفزيون دين ده هر سال هر سال جي همان تشتيجي قالك جارة ده برسن هر سال دخوازن تشتنو هم ببن جبرم امجده جهداري بكن باشتر دبي مرحبا ما مستقوتي كتشكا من زوجية روشاوي نباشه از فتره خو بدم دبي یا نابي برسك جي اول هر دویا بهبر متكارم برسف بدن یاد جید بجس قرآن بالتجوید نکارم بخوینم قبول دبي یا ناب خوشكادي بأنها ما أو برسفاوي جواد مدى ذاتا يعني دي وباف وكال وبير وزاروك وتورن وانا زكاتي نكارن فترة زكاة فدية شبه نكارن بدنا أفدو خندنا قرآن بتجويدي از تجويد ده تشبيه خطنا إن شاء الله بوك ترافيغا هندري باجير تدي لوحة هند بالفر سرعتها تهف قيسي لفر دقات بك فيراج هي لفر دقات بك بارير هي خذي تعالى جي قرآن الكريم وقت نازل كريه بقاعدة قرآن آتي وقت قمرب تجويدي بخوينه خيراوي هم بهتر çünkü معنى خوشتر حاصل دبه تدي بتركيد بنقطة فيرجول önlem وقتر وانا مرو دقات نك وخبرد نمروش خاطش كي فهمت كي نه قارشين برو خدنا قرآن يجيب تجويد وقت به خواندن خيراوي هر دي ساهي فقط نوكا تجويد لي çünkü تجويد لي ده قرآن قاعدة خواندن چه هر حرف كي حقيقي مرو دي
وقتی او حرف حقیقی کم رو قیامت مسیجی میشه بچما تحقیق هم دای آمن هذا ومعنا بي خراده بقالك جهاز بروي هاي امكانه وانا هبه تماشاواني ما براش خور تجويد يجيب عالم ان شاء الله خود تعالى نصیبی واک آمین ان شاء الله ماموسته از بیر خود ماموسته از بیر پرسیجو پرسم پاشم بردوام بکن دبی ما ام فتره خو بشین نجم ملت غزه را مسلمان غزه را دبی یا نابی از خو برسواوی دیار لدی ساجی امجو گهداری بکن جرحایش هیلوانش مره مهمت علی اکیک شاندیه ماموسته برسواوی بدن پاشم بردوام tabii İran'a da memleketi İslam'da ye coğrafya İslam'da en per ihtiyacı है gazı yardım ihtiyacı per है gazı yani İran hacı xeyirtir jü xoştur tne ku merev jü gazı rabişine bahar ki xeyra merev de er cinar akraba aile falan tabii ki ona jü lazım ama mev ku bedevan mev de gazı bahar ki gazı qadi zanı xeyra ud hazidi ha ya evaj durma ki per önemli gere eva koyu mev içine gazı mev dikkat ki her kutem peşemer az yardım toftkum düşünmüş gaz yarar. Yani mev şu an ne devam? Mev dikkat ki mev araştırmış ki mezhep ye gerçek ye ko berasti ye be hizmet o eri digeje gaz mev zane ko emin ve hizmet o ko yardım o tera gaz mev de ye o vakfi o sene. Ana da Türkiye'de vakfi ko hizmet o sa cidditken hani. Yani mev özellikle bu an itibar ki bu an bide. Hani şahsen den ortaya ne naviyan belli ne cismi olan belli ne hizmet olan belli ka yardım edeme erişinim gazı. Mev gere ne devam? Yani sen navi gazı hincaracı ve kogot millet xapi çünkü niyete mev suistimal tıkın niyete mev niyete mev xoş niyete mev baş dizanı mev nas tıkın وی پرج مدرسیم ناوی گازی ناوی کی هنه یعنی اول İstanbul'da çه havadise hava hatana me bistiyor. Dem navi gazı navi ki Filistin toftkun da kaç kon nagrinin gazı bu devin perin bu şekle ki kad duhane kan. Tabi niyet merev de niyet haşa ihtiyaca Rabbi alemi bu peri bu mali bu mülkiyetin ama niyet merev önemli. Bu merev niyet mevda me bu niyeti de sorumluluk ser mevradı. Sorumluluk tamamı verdgara ser ev kadve yazdığım. Ama ev neber dünyadan ka hesabı yüce per ev ki çetini. Merev güven vakfe wan ev ki şirketi gerçek mevzane ciddi erer rastı o hizmet hatta Filistin'i terör merev ko emin bu gere mev devam. Bek mamoste mesela az bir bepirsim mamoste imajı basali kariye u devem çağ fıtre xo tişte xobdan go diyanete gote isal jisadis bigorin saduse lira yani ve emcan acı qoliyan hazır dikin yani mesela şaredari dikin em xurekan dikin navde براستی لگور و او روشا آلیکاریه دوی چاوا بید لو رای دل مال هر کسی زمان دوگره یا متکرم سابیجن یعنی belki herkes hiç خوارنه ناگه نخوشی هنه نباشی هنه hemen تشت بیا ام آلیکاری خو بچرنگی بکن باشتر دبی yani em tamam dile qor rahat dikin hincarajı wala em dile dinerin mesela hin alikariye meditine mejiditine tarih evan çune nazanim xarabuyine yani براستی eftişteke başlayan xarabe em lugor çı ve alikariye bik Edibe hanım İslam din merhameti şefkati. İslam'da merhameti şefkati ha wan dine denece an hala dünya inancı hene evkşene batı hene ha gıştı kabda kire kaydu kay yek qasi İslam'ı merhamet şefkat doğan datni. Ben eri fitre zekat sadaka emperda meha Ramazan'ı da dedayni meha Ramazan'ı genellikle kumanya eva kumanya paketi ko eva erzak hazır kındadın ihtiyaç sahibi meha Ramazan'da. Ha yok kumanya hazırdı ve çiye malzeme ko tarihi wan naçe. Kullanım tarihi wan zeyde derece. Çe mesela salçe, rune, şekere, xoye. Aynen erzak eva bulgara işte de fena gotuna te eva nohute, eva fasulye, çayye falan bana genellikle işte hatırlanıp. Tabi yeku gidike merekte de işte Brayman set kumanya periyodum xarja u çi edem te set kumanya paket hazır ki ez bir roy verim param. Ev gotiye ödemi hatiye kari mesraf karşılamış ki tek ne kadar her on kolya ve ki mezek hela tarihi an çüye ne çi. Ev kujvira gotiye hatiye bu itimat kdiye hatiye jvira gotiye yere ev dikkat ki de rafi da dükana da depoyu da malik ve tarihi ve en durkicanı gere ona seçmiş ki bine bakay ve ev be ortağı xire. Ha beje ya ev ne zane ev havan mali avana desim bada mane zutre ke niyetim hev derhim evaj bu sebep avani tarihi an ki mebedim ev jvira xirnay ev dve sebep bane yere meru ona dikkat ki
بله 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 يعني ام بيجن اف سيستما كومانيا راسته يعني هلبت امتكارن بيجن مالبات حوجداري وهنا لي ادتدي زمان جوهريه زارو جابي والتشتي دندمنه yani وقت ما nakti em bidin baştırın ama müstakil. Yani merv nakti bile daha hoşe çünkü merv hatta diğer paket hazır ki bakası bedel olan kumanya çıkarsa merv bide daha hoş ve çünkü ev kotede belki mala uydu he ihtiyacı bu yetine ama tabii nakti olarak bir para bidi harç olarak bidi en az da bu nasne juzar khora mala khora çevre khora yani mala khora ki khora belki çe bu çekdisni belki çe ihtiyacı mala acil heye yekiden he çe bu yedisni او خير او دهم مزنه ها كومانيا جي ناكيف ديو سافتري كومانيا خير او ايريه نيت فتره جي ايريه فتره اري مريم احمد علي تيزيغو خد ديانه شي دو سدوسي en kemiği yer mev sedusi kemte ne de haja ser sedusi durumatte imkanatte çıkakriye çıkaz zede bir o khiratte zede o khiratte pere Hazreti Resulullah mesela hadise u her devece ki sadaka çıkabede صدقه و چخار زیده و چخار رنبه انگوری درموی تابی لروا حسابی او صدقه جراد و سی دبنوی سیه دا او تکی چخار صدقه او صدقه را آخریت یعنی را حسابی جراد و سی مرو چخار صدقه بده چخار زکات بده چخار او بده تابی انگوری درمه هنه که درمه وان normale angur durumu ye kodruman pranda da evji angur duruma xo gere yardım kın destek bakar ko çıkapkın ro ahiret jmaral tabi ev ka deftere wanda ev ka wanda terazi da evtini visandane ro hasabe ro ahiret ro ko emçün hazra rabbi alemi ev jmerad ve hem şad hem jid ve siya serseri meref benim adı Parezi ben hemen persiz ejvacı kım mesela kumanya mesela kumanya az hinki serbest hem tişki ser seyda khadija razi be nanakime tiştin vakti seyda haber tiştin dijitem bir az ana bejim tiştin varım biraz seydaji beni az beni kumanya vakti gududel dibin market dibe taviyaj mirani doğal gaz fatura xomuna da doğal gaza mı kod kırnızı çi çekim. Hala triga metne kod buyi. Kiriya mahatiye malik merik dikim khani derxine tجمرا gıda kolisitine. Azveji xode kabul bike. Dürüst nabinim magva kerem kir. Telefon de kjmer sad sıd qoli çek. Mali ki jani pise ve vina texiye bidin fakire. Halbuki xode talat bi hayat işte ve je hazdikin qanj ve nadam. İşe ve zor. Am pis dedin fakire baş xor değil. Ya dedua afqarte marketa. Qarte marketa per derket. Yani vi insani çima mahkumi wurdike. Beli. İlla haraj wur bikire. Am nave wanadın ya falan market ya falan ya falan. Beli. ده فانا كور كسر ميزان اوقات قدام فانا قلت ده محكمه ماركتي بشكل رقمي ماركتي ki Kart ve sebebi reklamı marketi yani خير tabii cemre parlamentosun ama fena gotuna gelemem mecburi hatta Türkiye hemen nakdi bir de kuder kas servis kuder ihtiyacı var. Her baş mero para bide. Beli. Aşta fitram zekata min nahvci beji aşta pe ihtiyacı xabibin. Branım mahne xudi jawar razibe gelek önem dedin vi işi dixin zarfa ve bin mali ve bidin ve nizan çıqa istedi kes nizan çi dayı hani canıban vadikin vadixin sire aşta zarfata hani jive suke bibine suke lavraş alavar vera aşta zekata minelo ve bir desti rencide dikilura مرا para bide cehmihin faziletlidir. Çi ihtiyacı var bikriyayati naxoşi ve hakkı ilacı hakkı abi ala triği doğal gazı ihtiyacı haber av bir çizer lazım. Rastladı. Taala xirime tamaşa. İnsan biçeki sadece xorane ya mustaqbile dinere de be falan kas fakire va valla çu ayde xorcil kirine ya ihtiyacı bicilece nefsa. Nay mane ku hartem em birinci savari tane bakın. وەک وەگوت فاتورەی خۆ دەبێن بدەن تەلەفۆن جی حەوجەیە عیدی جی حەوجەنە داوەت جی حەوجەنە یعنی فەقیر نایوێ مانێ کو بتەنێ ئەم بێژن هەرێ خواردنی تەنێ بخۆنە وسا فەقیری السلام دبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يك جوات تشتج نفسه خرد خوازه حياج براي خوي مسلمان جنة خوازه وي حقيقي إيمان ناني إيمانه إنه كاملا
إجانا باv و لا و براج هفدور ناخوازن تفجي غريب برده خذ تعالى رحمه ومرحمته بحرمتا في مهد أورتا مخ نابينا مخ ما بهاف شيرين بك إن شاء الله آمين إن شاء الله باشا ما مستر أمجي سيداي ميدي قصيدة كي جهداري بكن جي قاسم هندار أولاره بشتي قصيدة زي معناها باشناوي وجي ببرسن بله أو قصيدة مدحيج مسر باوي خدشي كريا حجمال حسين جلالي بازيده از أحمد باش سامسونگ وزیر کتبی کمسری سلاوی خجرانشی حسین جلالی عالمکی نافدار پرنالی دوست فقیر و فقرا مظلومانی یا حجم الحسین جلالی عالمی نامدار یا غای پرنالی حسین جلالی بکی خانی یا ربی حجم الحسین جلالی بکی جنار احمد خانی یا حجم الحسین جلالی عالمکی آغای پردلالی اگر اون سوالای حجم الحسین دکن که باجار بازیده عشیرا جلال یا گنده تا خلق عشیرا سوریه دایم ریا خدا دا فداکاری کریه یا حجم الحسین جلالی عالمکی آقای پردلالی از دچم بازی دار رنگینه حجم الحسین علم خدا پر زنگینه وقت حجم الحسین جلالی بازی دلوان یا خطینه تمام بازی ده عشیرا جلال یا بو خمگینه یا حجم الحسین جلالی عالمکی نانداری نوداری پردلالی حجم الحسین باب منه رحمه خدا دیگر باشه من پاشناوی merak kır Hundar oğulları. بله پاشناومن Celal'ine aşira sonra merad bey mala Hundar. Yani Hundar aslında Huyndar, ne misin? Huyndar kalki bavim zamanı dema Osmanlı'da zamanı Eyüp Paşa'da
جا بسر زور دستیه حقارتیه زح جرمه چی بونه تمام devamlı mezlum ara ali kari kiriye kabile ki hakaret yaka mezlum bikran hemen radu piştaviya ica 11 havi jürme çi bune jlo majara gotine khundar geleti şikirne emni karım bejin giser zordesiye yani Jiber belki o paşna ve var bu ya mala demi mala khundar khundar bale hatta bej mala khundar naz nakine ha yani bu Kurdi de ma be mala khundaran winin bale bale emin ای باشه ساعت آخوش و گفت از چی رو کار بیشم جبر می مپرسکم مالا و پر پیامات نما مستبیزنا و ازش سیدای مپرسکم مخابن جبر وی که ملت بهتر مراقت که خوازم پیام بهتر بخوینم ما مستج جیلان پناره جوار اسلام خاطنه گویی ام داویه هفته تماشه دکن از بارم کچکا و شاندیه بشرا ارسلان دبیجه بابی خوره پرسلا و دشینم دبیجه دکی جان روشاده روژی خراده به از بارم قیل مال نظام جواب فدی کریه به پرسقی سیدا خود تعالی زاروکی ما تماشاگان همه بهل امری و درج بکه صالح و صالحه بکی ایشالا آمین سلام اجی سلاو دشین مالبات آخر همه تماشاگان اره ایشالا bale bale بشرا سوال کری مقصد سلاو کش باوی خور بشینه بوی نیه دنوسا اوجی ایمان خطیب مزونی ها اوجی تیرو تجیه نخواهگاهیه باشه خودش و راضی بی ایشالا امیدامه ایشالا چی که خوش بگیره وقتی گو خود امری درج بده محمد سر خود دینن خودی کتاب ما در که امیدامه جه او ایشالا آمین یه میراسی مطمئن دوام بکه روژی تشتی قصدن بزانتی ترکید به بلرک مرو چه بخو وخو روژی مرو دشکینه فقط امبر روژی نه genelde seri roji de ev işi hadibin مرو روژی دیگر خوش بیرده که تشکی دخو راسته روژن عول پرتی سر انسانه اجاتین به سیدا روژی هم مشکست نشکست او رزقی وی خود تعالی داییه پیامبر علیه السلام دی او رزقی وی روژی پی نایشکاندن روژی خود کار دوام بکه فقط پشتی گو پی حسیا گو روژی هاد بیراوی و بجو دا قرتینه و شاقی روژیاوی خراد به ایگو حنفی به سرد شست روکی و بگره او جیل دو هف یعنی دو ماه گرک سر هف بگره شست روش روکی جی جزا شست یک امام شافعی گوتی روک بروکه جان اکتن به اولا سیدان بخواری قصدی خواری کاز شست روکه چاو بگرم نکارم شست روکی بگرم بوی شست روک جا علماء اما سیدا لره مایبره دو برا تقلید بکه مش خور الجور شافعي روكي قزا بك تشنابي إن شاء الله چونكي دي قاعدة فقهية بعد الوقوع يعني بشتي مسألة واقع بيجي تقليد شيء دبه جبروي هاوي جبو قول نكار الدم هاو بقرن قال تقليد بك مذهب يخو بقارن مذهب ندين معلوم مذهب اجتهاد علمائي جبو ام ديني خو راحت بيك بينن خدش هو رازي رحمه خذ الحمامه خدمت کرن ازیاد دین لیکولی کرن جمر اف مذهب آنین میدانه هم جتابع یکی دبن وقتی گو پسکره که چه بو ایجال جب که ریاب هم تقلیدی هم بیدی سریل ورده نرسا ای باشه خودی محمیه قبول بکه لطفه که شاندی ما مست خوشکاویه دبیجه ما ام دکارم فتره خو بدنا خوشکو برای خو هک خوشکو برای ما روجی نگرن اولمیش نکن فتره ما کوم ددن و قبول دبیاننا یعنی مسلمان همه خوشکو برای ما سلاوش خواه خرجی دشینم خوشکو برای مروی گو دیا مرو باوی مرو یا که مرو نکاره بدوان مرو کاره بدوان باوی مرو دیا مرو نکاره بده اما فقیر مرو کاره بده خوشکا خواه دیا مرو باوی مرو نکارم بدنه یعنی ایرو از کارم بدم خوشکا خواه کاره بدی وقتی فقیر به لیدیو باوی من نکارم بده دیو باو نکاره بده طور ناجی مگو گاواده کار بده زاوی خوب بکه هم کار بده طور نیخوا. دیگه ما مستقویی یا مثلا امی به مدت خوشکا خالی خوشکا مروجی نگری دمیج نگی دور ده بسیار درد که بی. یعنی ایل مشکر هب مروانه ترجیح بکه و هنگ علماء جی دبینا مروج بود دلی انسان اولو اسلام شیرین بکه به مثلا وای اف دین
او قیس قیمت ده فقیره به کسا دین پیشیریم ببرکی مسلمان ببه بلکی جوی برمیجیا خو وگر بلکی توبه بکه خدای عفو بکه جبو دلی خوش یعنی تندی به ماجگاورم ماها عیدا قربانه معلوم قربان تی شرجی کرن لبلگی آفریقا وان درن پرسونلی میدیانت درم خیر آخوا یولق یومیه تنهی جدلی خوا درن به هم دخوازن هر نور عالی کاریه بکن بلا بکن و قربانه یکی هوار کی گو همچون مگوش بلا دکر قدر 3 کیلو مخستی توربه هم ددن و کی تم یکی ددنه گو مدی جنک لویالی سکنی فقط جسارت ناک گواره نیسا گو آخر جسارتاوی هات گو هون گوشت پرچکی نادن میشه گو مگو هم ددن هر کسی میبینن تجی چما توی سوالی جمعت که وی پرسی گو از فالله نه مسلمانم گو مگو تفله بجی گوشت صدقه گوشت ملتا درامه بدن تا گو ما او چوا گوشتی ویدای راج گوشت چو بر جامعه مزگفت لور بو نیزیگ بو گل بر دریه مزگفت چو سجده و بنای دری ماچی کرجیه گم پیرد کنه گو از قربانا وی دینی بم گل فقیر و فقرای خودی درد که بلکی جی مسلمان بو بلکی جربان دیو انشاءالله بروی هاوی مرو به دواتش نابه یعنی فتره مرو یا زکاتا مرو سته مرو در نامینه يعني ادي وقت تشاو بيستك بري ما مستقوتيا ما جستوي خوكر ادي او نية اخو او ام بيجن كاري كودكن بري ما مستبكي بس زكاة دكن يا ام دمها رمضان ده براني ويشي دكن نه زكاة هر چاخ دبي يعني بكي از بشتي عيده بدم ميناك تبيشم يعني وقتك وهي زكاة وقتي وزكاة تنه وقتي زكاة كنجي سري خبردانا خود ما بحث كر 8 غرام و 18 مثقال گمال یکی هب زکات لوی فرض دبه واجب دبه جوی وقتی گو زکات لی فرض بویه گو سال ده سر هر مالی یعنی هم بیجم مالی مهی تجارت کن سال سر درباس بو محسبان مالی مش 8 غرام و 13 مثقالی 18 مثقالی زیده تره از حمید حسب اینم زکاتاوی دوی وقتی دادم تشکی غریبی ده بیجم سالا هجری نه 365 روزه 354 روزه çünkü ne Arabi ortalama vaqti be hesap kirin 29 روز و نیف دکه her mah 29 روز و نیف yani kadar dahrwa verdete جبروی هاوی وقتی زکات هتن نه وقتی زکات سالata kengi tijabu او وقتی بی کچوا تجابو جی گرم مرو بده çünkü حق فقیره گرم مرو زو بگینوا تأخیر بکده نابه تأخیر بکده اما دوی ناویر وقتی بمره او زکات وستیوی دبمینه اینجا خیجاوی چاویج میراساوی درخی وارسیوی آخری قنج وقتی گو زکات ده واجب بو مرو درخین یعنی نشرط البندی رمضانی بمینه یا روک مبارک بمینه وقتی تجابو برشته خود درخینه ساعت بری ساعتی هی خیرتر İnşallah bejim Xwedê Teala bike ku stoyma de nemînî. Amin inşallah. Ve mamoste. Ma got nivîskar ne xwazim nekim bahsa Pirtûkê ve bikin. Yani we çi nivîsandiye ve bahsa çikiriye hinek jî li ser vê bisekinin kalbeyînan kurşun mamoste me Pirtûkek jî ev e. Gelek Pirtûkê hene zêk biyek nîşan bidim bila ew jî dijmere bahsa naveroka wê bike ji serajmê de. Mamoste divir de we bahsa çikiriye û dikar hinek bas. Eva qala hayata öğretmenim beni liseye bu kadar inşallah rahmet hoşa ki öğretmenci şu civarda 3 sal 5 ta şu rahmeti hayata kala diyavi kirme ara tesire kemezin servestiyene şu kitabame avleva le Edirne tevi Silivri diyor koridora da diyor aralığa da dervası tabi hayata rast ser hayata rast mı çirokake rast yani beli beli maşa bir nefes huzur ezbar mevcici bu kese kusa ceki huzur bebine mamusta من خواندن اجبر ببارم پرتوک زیاده اواجی کتابم میدادای خواهی خس ایش پاردون یا سونی کتابم مدرسی داویه خواهی خس نصیب اواجی ده برا لهدو زتن yani یک فکروی tam doğuya یک فکروی batıya lehevdu çatışmıştı ve bu çatışma aile darma dumandı ve
evaj hayateki rast messer bir yani praniyem bejin çiroke konevi sandine rastine. rast Beli evjez bavarım derbarı çoğraşiya da. evaj çoğraşi qalam Aşira çoğraşiya ya ne tamam. çoğraşi Erzurum Karayazi navi bendi çoğraşi ve aile ki mezun aile ki granj dini İslami epeyce hizmet kırne duy aile daji alemi per gran alemi per mezun derkiyetine tamamıyla hizmet devan ser medrese ser dini İslamiye elhamdülillah yani zuda da dest bekirne hema şu aile çoğraşi torni Sultan Şeymuze Sultan Şeymuze hatta irohatiye he hizmet dini İslam he hizmet medrese devam ki henüz devam ki meser univisi bu vak vagot aşira çoğraşi aşira kemezine yani Mehmet Fırat ser çoğraşi yaptık Nebisan diye evji durda bahsa Mehmet Fırat Hoca evji aile çoğraşiye beri evji çoğraşi و براستيجي عالمه ki başıcı aleme çoğraşi mezine nezvar elhamdülillah evji Şeyh Abdurrahman çoğraşi Şeyh Abdurrahim çoğraşi kadsallahu sıra aile çoğraşiye son temsilci evji 10000 çok rahmet aleme ki per gram bu aleme ki per mezun bu elhamdülillah duy meclis Saudiyya xwedi xis nasip em vund meclis Saudiyya emma mecrer hizmet kır hakikaten ji yani aleme ki per gram bu xwedi inşallah li dünya ji dünya wan ji daywan kim nekel dünya wan ji dünya wali ji bu an ra de beni sanca Hazreti Resulullah da metof ki inşallah amin inşallah zalimin pençesi mamusta evaş kitaba me dıday ya dıdam eder xsi avul kalbine kurşuna evaş ya da evaş romanı evaş hayata öğretmeni ki muşi hatta İstanbul Bahçeli Evler semta Bahçeli Evleri adı arada adı Kore'de da yaşamış diye evaş de gerçek hayat hikayesi öğretmen muşi görevli diye Bahçeli Evleri de medek pişti öğretmen ortaya vanda edi nayditini hayata uyma halda kalemiş ve aynı beli. Peki mamusta kengi dest bir nevisandine gremine ki bassa çiroka vacip ken ve çiroke rasti nevisandele çiroka vaci belki bu gelek hesab be minak be rejwan reveki yani magot ya gelek kara jidikin nevisandın tiştekiz barım taybet de herkes ne kare nevisandire peki. Nevisandın tiştek per xoşe tabi zahmet eziyet yüz pere sabır perjerat xaze yani kumera hema ye ko go ezrunin ve misim so kolay nay nivsandını o kitaba çoğraşi teviyaş Seyda Şeyh Abdurrahim tam 17 salim mıkart 17 sal adam ben xalas kır ani seri evdani basma kadar mezin de yani beri elhamdülillah eva kalbe inen kurşun kitabı avul 4 salı nivgard eva zalimin pençesini eziki 7 salay mıkart eva bir nefes huzur neziki 2 salı nivgard yani olsa kolay nine sebrek per mezin txaze ama ko merev nivisi xalas kır kitaba merev basılmış bu derket piyası merev bugür desxo ev o anı yaşamak der ve o anı ko merev ki o lezzet o çaya o çay perxoşi yani dema insan berheme geçirdik yani samamusta ev keyf xoşi ev betlandın hemiş bilamedi çe keyf xoşi ev jmeredim yine per dibine çünkü merev ko vakti uydum bise birebir merev kevi hayatı nav hayatı er bedene memnaş ama merev berrahi xod kevi nav hayatı ve ferdeki hayatı yaşamıştı çünkü kujboy gere merev bemse hem ded ve merev bemse ezberin visan nav gere merev bu berruh hali xo merev yaşamış be merev hatta yaşamış merev ne kare bemse tabii ki خلاص fena gotuna te ko ev kedu ev ka merev ko خلاص u kede mevdavi emegi merevda tamam kır ko yakta kitaba hat ked des merev tabii o lezzet u çayış perfectly mesela zatay farklı yani bejin başa xodeb ki kısmeti eko duxazım bir işip ker herkes yosan inşallah inşallah başa ma mustamil ser ali kariye persekin de istxazım beji persem ligor ve dema mali kariye dikin yani jibo civake ji feyde kuduk hene civake bu xotine eri her zaman basa vek şahsi dikin ne ام خباشي استكن خدت على بالك خيرات دائما جواك ما جل سر بيانا غير yani civaka merv gere merv ko çıpkır hizmet hoş var be örnek nasıl eğer merv be örnek ko merv bu gösterişi ne ko merv hizmet kır özellikle evada anha dvi memlekete meda fena bir popüler evan ko dernek mernega avan sivil toplum kuruluşa özellikle de Ramazan'da komünya dvandan ki icad sıkıntı fotoğraf dikişinden kamera video dikişinden sosyal medya hesabı kadar paylaşmıştık işte khayrawi nabine lorti kumeru erkir çünkü de gösteriş kumerev kır fena mesel programda go kumerev khayra kır gere mev var bide dest merev çepiş bile u dest rast ne bine kumerev da
ممکن و حتی مرف بخوجی نده مرف هنه کی بده تسمی هنه کی امیم که مرف به هر بی فلان کس هل و عائله he به هر بدوان قبل ناوی مش نظام بن ايوه يعني كسن كوجي ناوی مش ضدك نظام çünkü او نظام جم رب العالمین نفسانی رب العالمین تن دخاز yani dibine او بسش مر خیر و خیرات و جمره بس او کلش بینه نظام به ها مرف به شکل ور بدزی بده و خیره بکیه مروی yardım و desteği بکیه nav toplumunda gene mebdizip ki o ferda o aile rancide nevi. Ya özellikle heval mehne heval İstanbul'u sivil toplum kuruluşu da hem siyasi partine hem dernek merne kadar hem haberden. Ecvarım hatta çencer o xeyre ki kuyntkin neçin sosyal medya hesabı kadar paylaşmış ne kan. Kuyntkin mana uytne. Şu bu rıza xode madem ki xeyirtkin. Yani her tişte paylaşmıştın bakın ama Evaş bu rıza xode ku merf xeyre kir gene mevul paylaşmış ne يعني ki. بالي مشخوا وقت وقت افتشتي كون بيجن حمر اصلا يستخازن في بيجم يعني تمام علي كاريه كر يعني gund be bajar be kuder be civa kamaj be nara be toplum ama bejin be vel eml hevde person hali hevde person hevdu fem dikin yani fede ke wenan yek şey evnine li gor ve Vusay. Ku merf kir Kurmayu hizmet kir ju toplum ev kir ev toplum nav toplumun da ilişki olan ev hatun çuynavan ev kan daha ziyade ve daha güçlenmiş ve kuvvetlenmiş ve toplumu da aitlik duygusu çekirni. O toplum düzene kuca aidevi toplumu bexwayne xwayi tabii xwayi megiştkar Rabbi aleme şüphesiz de nav ferda da bu xwayi hene yekul şpara destek deni ye parajı korumuştun hene bu izanım. Yani insan ve tenetiye his naken o saxoda ne kemde betişte kore serem amelke bigere yani yek zane ko hün kes hene am çıkarım xo bagejin ne var ne olsa lora insani betenet menin de kevne depresyona xoda ne hün kes xoda kujun gelek tişten ne başı pekten le ev yek dema pekten ve ha demek hün kes henem karın herim ba xaven beyna xafere bikin heneki derde xo bejin yani magot ya ali kari neteni ali perev yani xwarin yani maddiye yani o ahaftın o derdeki insanı ki hep behevre bağ ve evcali kariye kanımsa. Tabii ve usa Hazreti Resulullah bile gotiye yani kumer aha ders xo şefkat das seri zara kiş bile evci sadaka. Rast. Mevl hali wan persiya insanı ki her roda dervasu mevl hali wan persiya ev sadaka. İnsanı ki kelaka mevl dervasu melef selam da selam hem daaye niyazej boy xadi. Çünkü selam Rabbi aleme hemce evci ve sadaka jmervra. Yakşi eva alma devamlı gotne gere mev ro xoş de hava kibter selam ne de en hendek mev de selam bide de selama berjortur mev xabde ev xeyre ud hazide daha xoşe insan hem mesela itimene yediyantne bavan bedne diyo bav her dumnel ortamane mev kujma Rabbi ve destek Hazreti Resulullah puş gotiye ko ye itima Rabbi ve xayi ko dünyada ihtiyacını dünya karşılamış ki ahireti peça koy ortaya tabi ya işareti ahad direş kiriye gotiye aramını van evkası. Yani ahad akaskan neziki evdu van gotiye. Yakşı koyu van hizmet at ki itimat toplumu da itimat ve hayır hizmet ev ki van ihtiyacını karşılamış ki hatta günah ki mezun işlemiş ne ki bu günah ki mezun nevin sebep günah ki mezun günah van küçük çıkab heaven şey Rabbi aleme van da hatırı bir hizmet van ve halde cennette koy. Beri. İnşallah. Bizim Kudu Teala ve gidnamede zedebki. İnşallah. Beli Seyda. Ez bejwe persim mamostema basat işteki başkır. Go dernek yan jev şirketin mezin holdingin mezin hincara dedi zikat afoyan jem bejin belki fatra xo vakt be me vergi daya jxo jurd keve yani tişten usa bekten bejin henekin bahsavi bikin zibeş xo yani mesela cana ali karet emde be ya ev şirket valla zaten vergi ve qut bikin yani nerine kavsa hay yani rasta bejin vergi dibe zikat. Yani normal sadaka belki bebe. Fakat zekat tehiber vergi nav. Vergi mükellefiyete ki devlet idari ser maldara. Ego mali have ve vergi akhabd. Kudu Teala zekat nisabek zer çekiri guti malete gahavi haddi tebedi falan. Vergi derece devletleri devlet disayına dike hizmet meröretini ve merö vergi zekata dahi xo. Dibe hizmet dis merö vergi. Bervi qasi vergi nab zekat. Merö berde hasbine zekata merö ste merö dedimina. Yani go sabah hasbine nabe. Nabe.
ای باشه مامسته از پرسک دیجو پرسم پیام دژم جمراتی دبی ما ام فطره خو زکات خو بدنا کچا متکا خو دبی آن شخو باس کرلی جبر کو پرستین استفاده تماشاوانی ما بخونم بگشتی جوند کارم برسه بده دبی تشنا بکارم بدن کارم بده یعنی ای باشه پرسک دی دبی حیان ها من قرآن راست خوند پشتی هفت از نه هفته سال ما و از هجنو هینی تجوید بومه دبی آن نابه قبول دبی آن نابه بريج قبول دبا أنا هاجي قبول دبا أنا خوشتر وقت بتجويد عالمي به فقيكي ما قصيدة إلا تجويد علم بعالمين أمري يجي شال وبيج بو ميجي حناكر مقودة هر تشخور بزوري علم يخوندنا ويت بيشتي شال سالي علم يخوندنا قرآن كنا أولاد خوازم علم بعالمين حفتا كيم درس داي قاعدة وصول جيرغوت سو كيم ديها تكهنه و تشد كانوا يقولوا السيدة مخندنا بريج بيراكر بس بيجي أوزانم نايس آخر مزوري دا الحمد لله علمي يعني بري هو قيزانبو جي حتى قبول كرن أنا أجيب تجويد علمي وأوجي بيها ويجي ورا قبول كرن پیغمبر عليه السلام ده رفعت عن أمتي الخطأ والنسيان تشتيقو إنسان بالنزاني بوم بك وجبير بك قوي شي جرق نكر ما كر خدي تعالى أفحرد يسر أمتها مراكرنا ومسؤول ناكج وينا يعني تشتاقهم نزانا تشتاقوا نزانا وآجش بير بك آج بير بك يعني شكين نباشي جرى نكرة أما خوش بير دكه وقت مثلا قواد الروجية ما قواد روجية خوار روجية ويناش شيء خوش بير كري ده مهات بيراده طبعا مهات بيراده حياته جهبي باشا أمل كسلك جهداري بكن جقاسم بك باشين بردوام بك اوا قصیده جی بسا شوگرشیا کرز عالم قرایازی استانبول چه ارزورمی سیدای محمد فرات شوگرشی evji emi bektayı buxunun Bekir Çopraoğlu ji Kürde Kırşehir'i komiser hem selam akıcıra bişin. Serçava. Sual dikin. Sual dikin dibe bejaoye lurd bin karo gejaye ev hasaba firdrejaye hatta rojaya kıyametim أو عذابا فرد رجاوي حتى رجايا قيامة حسبتك ملكم علي هم عمرتي مهوس علي دشي قبري كرول علي ما كنت دشي قيامتي دشي قبري كرول علي معكم دشي قيامتي
هشم نوام قبرستانم مگوت میروم والدار کانم ربم بشن قیامتم مگوت میروم والدار کانم ربم بشن قیامتم عذاب قبر بربینیم بزن دنیا دخافینیم جه قبرستانیم تزارینیم حتی روژا قیامتیم قبرستانم تزارینم حیا روژان قیامتم خوش دنگه و هر بدنیم سیدان پر لسر زکات سکنین دی از وی بپرسم تدی ام جن بتاکی جی خامل خوش ریجی حز دکن زیر جنان بیشن یعنی جی مهر دماد زوجن دکنه بین مهر خود زکات وان دکوی آنها کوی یعنی جی مقدار آوی دوی چقاس بی او جی مقدار 8 غرام و 18 سانتیمه نصابه زکات aynı bu zeri bu mal edici vakti te hasabandın ölçü ev 8 غرام و 18 مسقال حيوان او نوعي حيوان بهجماري مثلا وقت دفا بينجن çelek قا سيهن حيواني وقت بزنو ميها تشالنج çeliyeki fakat mal olarak mali ticareti ve zeri pireka ve xişrevan ده حميد ölçü 8 غرام و 18 سانتيمه اگر بگه 8 غرام و 18 سانتیمی مذهب امام اعظم ده حنفیه دبه زکات ده واجب دبه کرای جسدی ده دو نیوا بده یعنی چلی یک امام شافعی دبه خشره و چقی سبجی زکات ده تنه چونکه او حقی ویه شافعی دبه دست بارم بشنس تقي نقي شافعي مذهب هم سرچاوه اما امام شافعي حقیقتا هم تقوابو هم مذهبی پر تمیز پاکج هم خوشی شافعی نه ناس عالیه فقط دیسا از بیجم تدیب ترکی de bir altını kalın çizerek söylüyorum. Mezhep ne dinin? Mero pırna müteassıp be. Başı yani Müslümanı go bevola dixwazim zekata mı ciye xobi bine. Yani Şafii tane biji mav qis khishir khode daim الصدقه درخين قالك برايم مهنا تند بسيدة الشافعي ما دبنبو زكاة ني از تقليد حنفية بكم زكاة بنبو ياخد درخ ساجي هنا نفس تشاو ام دبي روجي دو دست ميجي دم تقليد حنفية بكم دهن تشتاد دبي دي يعني جبو خيري مرو مذهبي خب بغرتش نابه جبوش خيري برا مرو دك زنديق وفاسق نعوذ بالله قالك مرو جبو خيري برا مذهب نغاره جبو هر خیره بهتر خیر جر وره کار مذهبی خو بگ هر یکی تقلید بکه دیسا دور مذهبی خو دوام بکه مثلا حجیه وقتی هم درن هر کسی امام اعظم تقلید که دوی توافی دو پیرک زلام تا و هفت استیوال هفت کفن جبو دست میجا و نشکه همه بن مذهبی امام اعظم هم درن جی کی در مزدلفه مذهب کی ده فتوا دای هم همه تقلیدی وردکن هم درن عرفه مذهب کی ده تقلیدی وردکن دینی خو هم چه راحت کارم پیک بینن لکیجا مذهبی جبو خیره ما ریه مرو به مذهبی ده هر نفس کریه يعني بيتر خيره يعني ام بيجن جبوكم عبادتي خو كيم نكن ام تكارن مذهب كدين تقليد بكن
aynen. Yoksa derbarê vê de mamosta pirsek hatiye wê jî bipirsim ev meseleya Henefiya û Şafiya destmêjê biçekî nav millet te pirpirsgirêk çê dibe dibe ez em Şafîî ne dema ji xanima xwe avê dixwazim ya jî tiştekî dixwazim destê me li hev dikeve destmêja me dişkê yan jî em diçin marketê em tiştekî distênin destê me li hev dikeve ev pirsgirêkeke gelekî mezin e di nav jiyana modern de êdî bawerim mamoste mesela em bixwe jî li kargehê em dixebitin tibikênekê em danûstandinê dikin destê me li hev dikeve cî ne müsait em her tim nikarin destmê jî bigirin yani ev mesela çawa çareser be em jê bipirsin mesela hatta em ji xwe zor dikin em zor dikin ji min cana mesela orta Şafî Henefî çê bê qan dewasî heye xwîn heye orta me hêwa xwîn derdikeve destmêj dişkê me naşke هناك ديك موسى تكاري بيجي جناها وحياز وفات بكم تماشا فانجي كارم بيجي خدي عمري دريج بدم محمد إن شاء الله وجي حياز وفات بكم أز مري خوختي ما تشكي داها بغير اختياري دستي ملاف قد تقليدي مذهبي حنفية تشتكنا بيشوف نق ما قافات يقول بعد الوقوع تقليد شيء به زفستان صار سرماي تبردي دسته تلی که زایجا کاتش کو دستمش بگیرید آویش کو ببینه وی سرمات ببینید نخوش بکوه دین ما وقتی به عبادت پیک بی نابه خو بکش نابه خو نخوش بخین لا يكلف الله نفسا الا وسعها نفسا گونه کار بتشکیرا خود تعالی لی بار نکری ها گاباریا ما 5 کیلوی ان بنام صدیر سر پشتا ها کرد اوجی بما گرانتی اوجی گرانتی عمل خو گرانتی بروی هاوی مرا برای خود گران نکه چیتره یه باشه مامست اجی به بپرسم میده مید دوی مجارده تدیم دویم تقلید تکن یا مثل شافعی یعنی یا راست بکی از شاشت بیجیم یا راستون بیجین ام تن فرضا دکن نمیجی و حنفی سنت آجی دکن و جا ام دبی دمام تقلید حنفی اکر ولی باری سنت آگران ام نکرن سنت آب بکن ادور دم چه آب بکن مامست تقلید جبو دسمیجی کریه نجبول میجی دستمێژێ دش بۆ عیبادەتە تە دەستمێژ چێ ببە تەقلیش بۆ دەستمێژێ چێ بووی بەس مەسەلێک مهمتر دەڤردە دەرکەت ئەم شافعین ئەم سنەتە ناکەن چێکی مەخابن دوور دە پرسکرێک ئیمامی شافعی ڕەحمەتوڵڵاهی عەلەیه چما ئەڤ قاعیدە دانی گوتی شەخسێک گۆ ژن دبە مێر دبە قەزاییوی هەبە براقە سنەتە نەکە ئیجام یازدە مەها ڕارکەون نه قضا دکن نه ورد نه ورد ما رمضان تراویح تن دو بیامی قضای خواب بکن ما مستدام قضا تراویح سنته نابه لبه دم قضا به تراویح نابه اشتد شافعی دق ای قضیه به سنت آنی کاره تراویح جی سنته ام جد بیجین کی بنا امام شافعی رحمت الله علیه وقتی اف قاعده دانیه جبوگو مسلم با به اج سنته پیغمبر علیه السلام مکافاته و ثوابه محروم دمینم زمان خوی والا همیشه به عبادت ها درباش کم قضای خودزو خلاص کم از دست به سنت خوشی بکم ایجا میازده مهرونه ماه رمضانه امی به مقضا بک برای تقلید حنفیه بک و تری خو بک جیر هنچه تراویحی خواه دور ده تقلید کاری کار تقلید بک ما مست قضای لمیجه هی مثلا قضای روزی دگرن یا هنکس دبی قضای روزی لمیجه تنه شافعی گره که تشتکوسان نبیجن مثلا یعنی قضای لمیجه لگور علمای می ترکی کلاسیک دبیجنه کن قضای لمیجه هی بس هنک سیدالاره معنی ایرو دبیترنه او معنا دبیترنه ایجی غایه نگو قضاش بنیده تنه دبیجه که آزان هات خوندن تا دنگی آزانی بگوی خوب بیست تو دکانه خواه رو نشتی المال رو نشتی تو کاری تا تنه تو معذرتا تا تنه تو ندر جامعی المجد که تو نال المجد که تو المجد دیگه هیلی قضای به معذرت به تشکی تلمیج هشته به اول میج قضا نابده به یعنی چونکه تو معذرت به تدخواز حیای واری بانک از نایم و از ناکم و از نارم سجده تیوی معنی بروی آوی عالم مکانیک ایوی زمانی دبی قضا المیجاگ و مابه چه نابه باشه ما مستپرسکاتی از بارم اف پرشی سری تماشاوانا یعنی گله کی تبلی هفت که وان دمی داویده جن دروج خوی حجزه دم مست دکارن روزی بگیرن یا نه نکارن روزی بگیرن هن کسی دبی جن دبی ما مست مثلا هن کس نه جمهورن هن کسن
ama cumhuri ulema da beni karın bigirin. Çünkü zaten rahatsızın nahhoşu. Yani hali var cilcime beter bu khazanın. Nahu Cem Hamid ekranı da binin zaman. Zaten rahatsızın, zayıf dibin, dünya zayıf dibin, sırdır rojiyi bigiri ve tav bikevi. Xuda Teala ev ruhsat dayi var. Dedi bi vê nêrînê dibêjin çünkü ev pirsimi jî gelek cara em dipirsin jî gelek kesan dibe em tiştekî nakeve laşeme vücudê me tiştek derdikeve û ji ber vê yekê jî roja awil dibe ku êşa we zêde be mesela hûn dikarin negrin lê wekî hûn dikarin bigirin nêrîneke wisa dikina Heşe verşî jî wextê tu tilya xwe qirka xwe verşîne ew jî derdikeve lê rojiyê dişkîne. Rastin. Yani dine me sadece ne mantığı. Hani tişt hene mantığı insana ranake. Rastin. Emri Xwedî ez ê pêk bînim. Sahabiya ti carî îtiracê wilo nedkirin. Rokê Peygamber aleyhisselam sahabî dimeşin nere gulîskek zêr tilyayekî deyê. Ama derdixîne davê ji Peygamber aleyhisselam dibe ev helqekî ji cehennemê agirê te xistî tilyayê. û Peygamber aleyhisselam dimeşin sahabe jî bi dû de dimeşin. Hevalî ûjere dibêjin rayê ji gulîstika xwe her bifreş biktişkî xwe dibe Resulê Xwedê ew avêt ez nema destê xwe jî didime. Hewqa tabiî bûn. Hicayê me îro ji bo sünneta nekin, ferza nekin, li gor mantiqê hinek insana dîn rehet bikin, yani reformê çêkin dîn de daha arastî, çawa nefsa wa xweş tê wilo dibêjin. Ez tim vê dibêjim, alimê meyberê çi gotin em bawa bikin. Çünkü do min Seyda jî hevkî sabet kir, gava di kitabê xwe jî wextê behs kir, dîs hat bîra me. Seyda va pirtûkê xwe wextê çêkirî, bi mêjiyê xwe, bi çavê xwe û bi qelbê xal wirabû. Rastin. Ulemayê meyberê bi mêjiyê xwe dixwandin, çavê xwe lê dinerîn û bi qelbê xwe ew hezm dikirin. Em mîsalkê dijî bêjim, zamanê me heye Evet, ne? vakti me heye mamoste kirin. Ana ev çend hebûlo êş xwe razî derketine, inkara hedîsa dikin, inkara Peygamber aleyhisselam dikin. Ana muhaddis wextê hedîskê rivayet dike, çi qeys eziyet kişandî heye ew hedîs qebûl kiriye. Mehkî rê dire, mehkî vedigerî dime. Dire mala mêrik dibe filan sahabî filan derî ev hedîs wî rivayet kiriye. Ez ê herim wî ziyaret kim. Dire wê jêr bêjî ki ev hedîs bira te bi guhê xwe bihîst nebîst. Digê ji wira dinerin nel malum mêrik jinek dibe o de mêvana virayê rûnê heya zilamên were. Hîn vî halî de pardon dikeve hindir rûdine mêrik tê hindir jêre dibêjî ki ev hedîsa hanê te rîwayet kirî nekirî dibe min rîwayet kirî dibe ez te bawer nakim. Dibe çima dibe wextê hatim hindir ketim rûniştim torbe dest te de bû. Ez devê re vekiribû ji bo bê wî eymê xwe bixwe. Tişt wî torbiyê hebû dibe na ji bo ez devê bigirim me ew torbe girt. Dibe ê heywana bixapîne û insana jî bixapîne. Hew qeysî Ser sekiniye. deqîq sekinîne li ser. Cana haş xwe rûniştîn koltuğê xwe qirawatê awê bi hedîs nizam çine. Hedîsê zayîf hene, hedîsê merdûd hene, hedîsê sahîh jî hene. Yani bero hema hema wilo derbkê rake seqetîk mezin e. Yani em her tiştî li gor nefsa xwe baz Aynen. em çêdikin insan demam li pey şopa Qur'anê û belkî hedîsê Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herin. İnşallah şaşiye nakin em êdî vî zamanên bêtir guh didin nefsa xwe ez bawer. Aynı. Başa mamoste mala tava. Mamoste. Alkariyat nam malbatê de em behsa bikim. Piçekî wî zilam zilmê dijna dikin ne? Dîsa jî em bêjin alkariyat nam malbatî de bi rastî jî henek ji nav derkevin ku ne mesela firaga arî min bişo an jî nizanim arî min raja zarokê ev mesele ez behsa vê nakim. Lê ew dibêjin ya iş bölümü bi Tirkî. Yani divê malbat çawa arî hev bikin, çawa hey ji hev du hebin. Xanimê me, zilamê me, yextiyarê me hene, zarokê me hene, belkî caran nexweşî û seqetî hene. Divir de barkî çawa dikeve ser milê me de. Yani iş bölümü aile de herkes rolü var, yetki var. Kişiden hizmet etkin evkan belli. Bez bedaret kımalı. Belli.
یکشی ده این aileyi de این çevrede ko herkes rola xo görev xo eko xo bizan ve la karşı evde saygılı divan karşı evde hürmet divan yekşi bevdura ilgilenmişti ben ya da daji bu aile ev huzur diyor aile de devam ki mezini aile ki ev ki aile ki devam otorite uluslararası aile heve necboy adaletsiz gere adaletli ve en bejin sezarı yühene yani çarzarı yühene dakizul laveküye ya da dakizul laveküye ja güzel xora ça ev deden nişan gerej lay xora aynı bu şekli bir nişan ilgi alaka bir nişan بله yani mala xora ev ko içiver bu din İslam ve çerçeve din İslam için gere o ilgi bir nişan ha gere de sınır ki var da bigre ne böyle duyd mali de huzursuz çeve neciş der ve huzursuz keve mali çünkü ev görev mezun ki ser yani bağlı. ve hevsengi ve denge bir kere mesela tabii in kez jder ver pir başım brasti tedbir falan kes ya insanı vak bitine falan ama tilmali dinere kızımı belki hanıma خود که belki گوتنی باش نبجل دکچکا خود که لکوری خود که زارو که خود که قد حضور و مالتنه yani evci tişteki vakit bin nakokiye der ne bخوره بسه çünkü dünyada gene disiplin heve disiplin seri her tiştiye خوشه eri disiplina tamamı ko disiplin var sıkıya ve wan sıkmış ki wan la karşı derva mecburi açak geç derva ko deri vekin ev dedikodu ve ev ne خوشی var kemal ne disipline ki var der gere mal da heve mal da huzurcu heve mal da muhabbeşi heve saygıcı heve la karşı hevduci bera hoş dev bav ya ji bav dev zarul karşı hevdu gere devamlı hürmet heve yani en mezunu eve gerel gotene derva dedikodu derva neyin mal xuda haber neden yi mal xoş ticaret için derva haber neden ko çuaqti bir hatayı kırın du mal huzursuzluğun ne xoşi daimi ve doğru da hakimdi ve herkes kud malı da bölüm malı da alan malı da görev ve hizmet ve evka bizan ve karşı evdu hem muhabbet sevgi on zeder ve hem karşı saygı evkani haskına on zeder ve yekşi herkes evdu rab hürmet ve daimi bir hürmet ve du malı da lezzet daimi ve ama evaj çad ve gere serre di İslami ser Kur'an-ı İslami çağıstiye ortaya çağrıda peşi mervip ki en büyük örneği en mezinş ki hayat Hazreti Resulullah. Hayat Hazreti Resulullah şura örnek elde mal o kadar uygulamış ki insanın hatacdı ve evçti ve hani caradı ama merv be farka o be hatat ki ama me be farka o kuzulmeyip ki bu hatayıp ki ve ki sivenne cemre be alemi hasabet da dayne necil nezda kulada necil cem kulada değer ev kamerab nabine. نمیشه یعنی دوی لدر به چابن مالبات خارجی و صابن یعنی جی باوایی کی باش باوایی کی نرم به هفره تکلیه دینن نمیشه yani der var rejgere mervram ve cinare khora hevale khoy der var iş arkadaşı ve yani ye mahalli da ve gere merv juan rajim runnen ve juan raji be zamanı khoş ve zamanı nerve ama jmala khorajin nerve tabi disaj ya en önemli ve ki gere mev gotine der var neyne mala khoy ye mala khoş ne çe der var açı neden şan ne haber dayını Ben inşallah huzura mala herkesi ziyade beğen biz. İnşallah. Ve Seyid ama bahsa fıtrayı kirli dinav peyamada piçeki bahs kirli impirli nesekini. Edi çaxi fıtra yaz bağırım dedi herkes şey ve hafta dedi gerek fıtrayı xabidi. Azanım vakti fıtra Ramazan'a nefsem çağgut vakti zikabeti neye. Ne fıtrayı xal gor çi bidin gor şafi'i al gor hanefiye fark ki yanına ki unkar nek bahsa bek. Fıtra jiseri Ramazan'ı hayye dayayı mero karibdi. Yani peş de bedan çetiriydi. Dere Ramazan'ı ama çava Ramazan keti dest pekir. Mero fıtra xabidi çetirin. Ev insancı ihtiyacı xargor ve pek binin. Roja aydi vacibdi be. Vakti mecirde fıtra vacibdi. Bu gere mero nehile haya. Ve çağı çetirin. Çünkü dikeve taluki. Her aydani vurdu وبه الحياة إيفاري جو بو إيفار عيد خلاص بو إجا إمام الشافعي ده بحرام تأخير كرناوي قال مرو تأخير نكا يعني آخر باشخان مرو سري رمضان هم أشوا دس بكر بروجيا خا مرو فترة خو درخينه چطوره مذهب إمام الشافعي ده بدي كيلو 600 غرام 200 غرام جنم 700 غرام جنم هنك عالم
İmam Şafii rahmetullahi aleyh vakti go insana nane ceh bizor ter dixwar. Nane garis dixwarin. Gotî genim bidin. Yani ya tişta bi qîmet wî İşte zamanî ew kıymet bûye. ev bu gotî genim bidin. Îro hebûna belki gotaş dolara bidin, jer bidin, euro bidin. Gaya fitre, zekat, fidye, tiştê mirov xwe dike aqiqe, feyda feqîr bişi de mirov wî bide. Ne rast. Nego tiştê got hema mirov ez destê xwe derxînim. Diyara bît qebûl dike, qebûl nake tizane. Yani li gor wext jî diguhere îro tu genim bide li bajarê mezin genim 2 kilo genim terî tiştek nake ne wisa mamoste? Yani divêt tu bibê aş, tu bikê ard yan jî tu bikê Hadi tiştek. bakarım ev cilalî ki bi baş ev zaten mesele ki iyice ser de para gere bidiz bu hur bike. İyice ya gelme sorgultini ya ki nermtini ya ki mukarnatini her çeşit ki genim ki çeşit dikte. Evet rast. Ev genim tevle hadi bi kıymete iyi gelmeyeceğine. Ne bi arvan ve ne bi mukarna ve ne bi xarin. Ve çava ki her iyice dest xadar xı bifroşi. Vakti ödürü difroşi bi ola gelme de teva ve erzan jerikirin. چه فایده فقیری جه چه بوش ازیت پیوه بروی هایی مرو تقلید امام اعظم بکه و پرا درخه هین چهتره و نابه الله زی گنم جی بدم و قواد سیدا کرم پره هور ددن هم خیر مزن بخوزن اما چه دابه خودی گروی وی بدم Hiç kasibede xwedê wê qasî اجبر بی هاوی اتم وید بیجم فتره د مالکێ çi qeys pere tê salê mesela bêj di markê de çar insan hene bav û dêyî û du zarû ne maaşê xwe hemî wê bihesibînin ê salê û wê bölmîşî mehakin 12 meha Ama 500 lira her mehê çi qeys derket em bêjin 100 lîre wê 100 lîrî jî bölmîşî mehkê bike zîro jî yani em ê maaşê salekê 12 meha 12 meha behr bikin bike par behr bik bikin. par E ku derket ê şey mi mehkê bisihî? jî biksî par Hı. yewmiya we insana wê rojê çi ye fitra wê malê hemî ew e. Ha bigiştî ew e yani. Çünkü fitra gu imkanat tine bite çawa bide. Dedî Diyanetê gotiye ya 130 Ew mamoste. minimum. Ama tu karê bi vî şiklî jî belî bikî. Îro tu vî havî bihesibîne a kesî 130 kemtir çênabe zaten. Rast e. Yani- Ji 130 jî êdî xwarin nemaye wala Na mamoste. ana Tu diçe durum loqantê kemero daxı durum bu heftê heştê were qal aliyê mer vira nizam çawa wala li vir kemî 105 tune ye mamoste. Her İstanbul bir hafta Yani- haçtı Neyse kemî 105 durum nemaye yani. Xuşka dibe raya fitrê sibehê êvarî insanek têr bibe. İro ne mümkün e mamoste. Ne mümkün yani ha. İra Yani en düşük gibi. En düşük Seviye yani. en düşük sedusi ama sedusi merev estağfurullah. bir vana ki kısır mezek. Sedusi kemtir neve gere ama sedusi merev çıkar 200 300 500 1000 teçkat tabii xerevi daha ziyade. Ya herkes li gor dilê xwe îro te herî li qontekê tê çi bixwe ne wisa em bêjin. Yani insana ku te dayê jî alîkariya ku te bike jî bira wisa bifikre yani kesek bi zeytûnekê têr naxwe em dikarin Türkiye wisa bir bêjin. empati xatir Evet. dewsawi. Tu dewsawi buna ev bidanata çi qeysî münasib bû. Evet. Ne münasib e? Ulema vê jî dibêjin dibe insanê got mihtacin, feqîrin ê der dora we çi dixwin sibehê wê varî li mehella wî be, li gundê wî be. Ew jî sibehê êvarî wî bixwe fitra ew dibêj. Fitra zengîna malum wê çaxê ayrî, a feqîre ayrî, ayê got hal wextê we ortaya ayrî. Minimum wek seyda jî got gava dijî me got 130 zêdetir mero çi qeysî bide hîn çêtir. Yani em di nava meha Ramazanê de divê fitraya Na xwe jî meha Ramazan bidin, gerek yoksa? bêdan. baş Xwedê mamoste. qebûl bike înşallah. Wextê me jî hindik ma ez dixwazim peyama dawî jî bixwînim paşê me îdare qasîdeyekê guhdarî bikin. Bê mamoste dibêje dema roj baş merheba ji were em bi kêfxweşî li guhdarî dikin. Kesek ku dikirê de rodinê mamoste. Yani û ji bo ku bi xaniyekê bikirê pera em berhev bikin li wan pera zikat lê dikeve yan na. Em vê jî bipirsin bila ya dawî bê. ew bi xwe dikirê deyî Ji bo ku xaniyekê jî bikirê pera Pera- berhev dike. top dike di dehev. Evet. Bu pêş xwe xanîkê bikirin. Ew jî di ulema di görüşê we hene di vê meselê de. Feqet ekserê we dibe wê bide. Got bike hedê nîsabê
ve bide yani gaya İslam hadde nisab edani jibo kes para nakhbin levina ve bin bergiya berat ke piyasa canlılık şeybe hareketlilik şeybe hana zere yeki ve khişre pire kelmale her saz zikata bide ve kem bitim rast jibo avji ve valla zere mdhalan fiha çav kema be ticaret ke bikim yani الجور مذهبي إمام الشافعي زكاتاوي ويبدأ. ده يعني بريكم برهف كرن جبوا خانية كي صال سر بدر باس صال سر بدر باس ويبدأ. إن شاء الله قضيت على خير ما حميان قبول بكي رجيا ما حميان قبول بكي سفا سامي مالا وآواز قالك سفاسكم قوتنا كوي دابي بس كارم بقرم. يسر ترتي كردي أكرم ناب مسير عائلة أقرباء دوست ناس كيوه جبر سلام حرمته وتشينم جوش برس فاستكم ج ترتيجي ممنونم الحمدلله خدمتك شهاية رب العالمين إن شاء الله خدمته هاي دائمي بكي تشكر لكم إن شاء الله مالا مهمت علي أرسلان سيدام قالك سفاسكم باقهيو مالا بيجن قوتنا كوي داوي شيرتك وهبين كارم أجي سلام وحرمته خواجوا وتمام خبر كاري ترتي كردية إيران ميوان وانا بالخاص پیشکش دکم إن شاء الله خدا تعالى روجا محمد قبول بك آمين إن شاء الله روجي تقصيرات ما هبن من ببورينن استغفر الله ما مست وتماشافانجي ام ليبورين جواد خوازن خدا تعالى إن شاء الله دمك ده تشتم خير إن شاء الله مديسة بين جمع بك إن شاء الله بمازوفانيا وكيف خوشن خدا جوارازي بأمجي خدي مالتيا و كيف خوشن خدا تعالى جوار راضي بن وبسلماني مي غزة فلسطيني خدا تعالى يردم يوابك روكي بري روكي إن شاء الله جوي ظلمي خلاص ببن خدا تعالى شعوري بدأ تمام مسلمانة شيس دولة النكارم الدولة كي خدا تعالى شعوري بدأ أهل نظامي أزفيد آمين إن شاء الله ما شهيد دسوادي هذه سپاس کم جواره خودش ورازی بیشتر. من آواز که سپاس کم خواستم هندارول قصیده بیجه ما محمود طاهر انصاروğlu اوجد اودیده و سای مرتنجی لیسته موزیک دست گلک سپاس کم جواره ما مستاس خاطر خواب خوازم پس قصیده کم خلاص بکن. من آواز بیجم. بلیم هاتن داویا برنامه خو روزا خوش مینه داویا و حبت خوش مینه صبح میتونه بن دوشانه هل بجارت ندم بهدوره بن خباش میرم خاطره. Ya ilahi ez garibim daima her dil kebibim be habibu be tabibim mamdın av kavmi garib be habibu be tabibim mamdın av kavmi garib Püştü yetir akadarım Kesne nasım her dizarım Ez fakirim birindarım Mamdın av kavmi garib Ez fakirim